Dobar dan, ja sam Marijana Maričić, učiteljica sam glazbene kulture u osnovnoj školi Gustava Krkleca u Zagrebu. Danas ćemo se predstaviti malo drugačije, evo nadam se da će vam se svidjeti. Lijepi pozdrav svima i uživajte. Doviđenja! Dobar dan, Ja sam Ema. ja sam Mihael Ja sam Ema. i mi smo učenici osnovne škole Gustava Krkleca. Mi zajedno tvorimo trio, ja sam na klaviru. Ja sam na blok flauti. I ja na violinu. Nadam se da ćete uživati s vama.